Selam aleykum hürmetli seyirciler. Milli telekanalının efirinde haberler hafta informasyon talil programması dikkatinize havale etili. Studiyada men Fadime Seyit Mamut'u çalışam. Bu hafta olup geçken en mühim ve en meraklı hadiseler hakkında bizim yayınımızdan tekrar tanış olan bilesiniz. Han Sarayı'nın sergi meydanlarını kenişletecekler, ama bu yanılık kazalarga karşı ve tamir restavrasyon işleri yekunlengen son hukum sürecek. Baydar koyunda gelecekte cami olacak yerge timsal taşı koyuldu. Köylüler bu gününü 30 yıldan ziyade beklediler. Yatakhanenin kapital tamiri repatriantlar için mesken kuruluvu ve yollarının tamiratı. Bu problemlerini Krasnoperekopsk sakinleri Devlet Milletleri Komitetinin reberligine seslendiler. Alime Abdinanovanың adı resmi olarak Akmesjit'nin Borçokrak kasabasındaki 44 sanlı mektebine koyuldu. Skalpelsiz adamlarının canını kurtarmak, yürekleri hasta olgan Kırımlılar için endi endovaskular tedavilenu peyda oldu. Kırım'da harpız mevsimi başlandı. Pişken harpızını nasıl seçmek? Bu ve diğer haberler haqda bizim yayınımızda seyir etiniz. Han Sarayı'nın rekonstruksiyası kararının 2 milyard rubleni teşkil edecek. Bu hafta Medeniyet Veziri Arina Novoselskaya, Sergey Aksyonov ve Cumhuriyet yolbaşçısı yanındaki Kırım Tatarlar Şurasının toplaşığı geçişatında haber etti. Dünyada Kırım Tatar Saray mimarlığının yekene numunesi Hanlar Sarayı 2015 senesinden beri federal emniyet taşıgan medeni obyekt statusunda buluna. Rekonstruksiyanın birinci basamağı baş bina üstünde demir asma kurulumundan ibaret. İnşaatının damı üstünde kiramet koçurilecek. Çeşme azbarı içinde ve ok binanın taraflarında kavilleştirici işler yapılacak. Hanjamide dam tamirlenecek ve su kızılov системасы geçirilecek. В рамках реализации ФЦП была разработана научно-проектная документация на проведение первоочередных ремонтно-реставрационных работ по объектам Главный корпус, Южное строение и Ханская мечеть. Bundan da gayrı muzey kompleksinde sergi meydanını muzakere ettiler. Şimdi Han Sarayı'nın fondlar hazinesi 5%'ga dağıtılan. Rekonstruksiyadan son sergi meydanı 50%'ga artacak. Уникальные вещи, поэтому максимально расширить выставочные площади. Задача. Han Saray'daki kalgan obyektlerinin rekonstruksiyası 2022 senesine devam edecek. Komplekske federal emniyet taşıgan 16 obyekt kire. Baydar koyunda cami tiklenilecek yerde tantanalı şekilde birinci taş koyuldu. O Akyar'nın ikinci camisi ve Baydar vadisinde yekene ibadethane olacak. Bizim muhbirlerimiz tedbirde bulundular. Caminin olacak yerine koyulgan birinci taş onun timsali oldu. Bu dakikani Baydar Vadisi'nin Müslüman cemaati 30 yıldan ziyade bekledi. Baydar koyundaki cami Akyar okrugunun ikinci camisi olacak. Bu günü Müslümanlarını hayırlamak için Kırım'ın çeşit konfessiyalarının vekilleri geldiler. Baydar koyunda ibadethane kurulması tab 90. seneleri planlaştırılıp başladılar. Cami için yer çoktan ayrılgan idi, ama Avde dep adlangan yerini din cemiyeti toprağının vesikalarını resmileştirip olamaydı. Toprak damartasını tek 2016 senesi kanun boyunca resmileştirdiler. Bundan evvel camiге katnaganlar ibadetlerini evvel bala bakçası olan küçük bir binada kılmağa mecbur ediler. Сегодня это знаковое историческое событие состоялось. Закладка камня, то есть начало строительства мечети, которая будет объединять верующих, то есть освещать прямой путь к Всевышнему. Ну и, конечно же, сближать нас, объединять, делать одной большой семьей. İki seviye ve minare Baydar koyundaki cami tipik leyha boyunca kurulacak. Leyhanı Kırım Müslümanlarının dini idaresi işlep çıkardı. Öz mimari hususiyetleri boyunca o Bahçesaray'daki büyük Han camisini andıracak. Dam kerametten yasalacak, divar ve vitrajlar anenevi Kırım Tatar örneklerinin bezetilecek. Первый этап это, конечно, фундамент. Это самое сложное, потому что здесь грунты оказались выхлами. Мы делали геологию, к сожалению, поэтому на 2 месяца еще задержались, пришлось переделать проект фундаментов. Baydar koyundaki cami 250 adamını sığdıracak. Namaz kılmak için odadan gayrı bu yerde Ramazan ayı devamında iftarlar geçirilmesi için yer yeterli olacak. Hem de nikah kılması için ve ballarga tahsil vermesi için ayrı odalar olması nazarda tutula. Мечеть будет служить идеалом общественным, скажем, общепринятым нашим принципам. Caminin bücreti 15 milyon rubleni teşkil edecek. Kult bina sadaka paralarga tıklenilecek. Naciye Saev, Ruslan Minaev, Dmitri Nizavoy, Millet için.
Девлет милетлер ара комитетінің чыққыш топлашывы Бусефер комитетінің реберлігі Красноперекопск районында болынды. Сәкинлерінен көрушывды Ятақханяның тамиры. Репатриантлар үшін евлер құрылывы ве елларының тамиры. Кибі меселелер музакер етілді. Бойле чықыштан сон бір шейдің іші жек ма, yok ма? Бұны мұғберіміз Айша Шулакованың левхасындан білерміз. Вот оно вот все такое вот. Красноперекопск шәрі Ломоносова уч адресы бойынша ерлешкен Ятақханяның сәкинлері Девлет милетлер ара комитетінің рейс муавины Эльмар Мамбетовға яшай шарайтлеріне шикаят етелер. Диварларда чатлақлар, плитка ешіле, дам чүрген, бинада суық. Очень тяжелые условия. Мы купаемся в комнате, отопления у нас нету. Электричеством греемся. Это нам очень несподручно. Бешқатлы эв тап совет деварында құрылған. Шымданда юзлерче адам яшай. Капиталь тамирмында веда эки бойле Ятақханеде 3 ел эвел кечірілген еді. Бұна бюджеттен 3 миллиондан зияде рубле айырылды. Малие тек эски пенчерлерінің пластик сойларына дыныштырмеге етті дей сәкинлер. Все поснимали. Вот это выкинуть все хотели. Все унитазы поснимали. Это дома никого не было. Эл юварлар сырасы ванна еріне легенлер. Санузел чоқтан тамерге мухтач. Умуми кенев ведуш. Олар да мушкулялда. Вот в таких условиях мы купаемся. Это у нас душевая. Душевая, и моемся мы здесь. Ятақханелер не вақыт тамир етілежегі да белі дәгіл ишлеріні башламаздан эвел Красноперекопск шерінің мемуриеті бұтун керекли весиқаларны азырламақ керек. После того, как будет разработана проектно-сметная документация по капремонту второй очереди общежития, получается, по Ломоносова 3-4, мы со своей стороны, совместно с коллегами с Министерства жилищно-коммунального хозяйства, будем прорабатывать вопрос, чтобы данный объект был включен в республиканскую адресную инвестиционную программу. От этого будем понимать сроки именно продолжения и проведения данных работ. Иш зияреті кетишатында шер мемуриетінің векилерінен репатриантлары чун кетміш эки квартиралық евнің құрыжылығы ақта сөз юртетілді. Шымды оның құрыжылығы вақытынча тоқтатылды. Құрыжы шirket өз ішіні бежіріп оламады. Шымды бұл меселенің махкеме чезе. Но самое главное, деньги на этот объект есть. То есть мы его реализуем однозначно, начали, доведем до конца. Эльмар Мамбетов ишунь кой шурасының сәкинлерінен де көрішті. Адамларнен кечірген субеттен сон анлашылғанына көре көйлер толысынен абаданлаштырылған. Ама еллар тамиры ве соқақлар ишықнен теминленуінен бағлы меселелер де бар. Көйлілерні репатриантлар евлерінің құрылып бітмесіне ве сатын алынмасына малеви ярдым суали де мерақландырды. По программе выкупа и приобретения жилья для репатриантов на август месяц предусмотрено 5 миллионов на приобретение 3 объектов на территории Красноперекопского района. В соответствии с планом графика, соглашением подписано, администрация Красноперекопского района подтвердила, что данные мероприятия и данные работа в данном направлении ведется. Ишунь көйінде 20 соткалық дамарта жами құрылмасы үшін айырылды. Оны ерлі акимиетнен бераберлікте сечтілер. Жами үшін территория енді кадастры сапына көрсетілді. Оны тек қыры мұсульманлары дини даресінің мүлкиетіне кечірмек қалды. Самое главное вот обременение, я уже вижу опоры освещения. Либо это отступ, либо это перенос сетей электроснабжения. Нет, тут зона обслуживания ЛЭПа мы учли, когда... Учли, да? Да, это все учитывалось. En yakın cami Krasnoperекопск şehrinde yerleşe. Bu kararnen 4 kilometr uzaklıkta. Şu sebepten yerli sakinler dini объект құрылжылығына pek kuvanalar. Өзімізде жематтан пара yığıp ne деп қызмет ете етерік. Қалғанını спонсор бекілеп, спонсорымыз тапсақ, спонсорымыз бұл жақ қызмет етсе. Мен бек яқшы нетемен бұл жамы құрылғанына істеймен. Тезірақ şu жематымызмен қосылышып, şu жаманы құрып башасақ. Бітірсек, Алла қысмет етсе şu нелерді көрсек деймен. Devlet Milletler Ara Komitetinin vekilleri her hafta Kırım'ın çeşit regionlarını ziyaret eteler. Böyle çıkışlar repatriantlar toplu yaşayan yerlerde problemlerini çözmege ve infrastruktura inkişafına yardım ete. Ayşe Şulakova, Magomed Nestorov, Millet için. Қырым фермаларында айванлар үшін 85% ем азырланды. Bu haqda Qırımның көй қожалығы везері Андрей Рюмшин хабар етті. O Ахмезжет ve Jurchi rayonlarının agrariylерінен көрішті. Bu mevzunun devamı Nevbetteki levhamızda. Комбайн esas işini keçti. Başta o ot orta, sonra doğray. Qırımda ayvanlar için yem toplanıp başlandı.
Ем азырлануы көй хожалықта en muhim kısımlardan biridir. Bu ağır ve devamlı iş. Ama Vyacheslav buna alıştı. O kun saat 6'da tura ve tarlada çalışa. Tecrübesi 15 yıldan ziyade. Изначально подготавливаем технику, то есть смазываем, смотрим уход ее состояние. И все, в принципе. Потом в течение дня все это просматриваем, как бы, и все. То есть как... В этом году сложнее, потому что урожай, сами видите, не сильно высокий, как бы уборка хуже идет. Агрономлар мısır buğday bereketini toplamağa da planlaştıralar, ama yaramadamızın avası öz haydalarına kirseti. Yağmurlar az yağanı sebebinden 500 hektardan bereket yemge ketecek. Bu işten teşkirmek için köy hocalık viziri geldi. Ayvalar asravcılık için yemlerinin keyfiyeti yüksek seviyede olmak gerek. Задача перед коллективом поставлена, значит, накормить, не просто накормить скот, но накормить его качественно. Поэтому здесь мы работаем с наукой, значит, у нас есть консультанты научные, которые балансируют корм, балансируют рацион, и тем самым мы получаем неплохие результаты по валу молока. Задача перед коллективом сегодня стоит 8,5, вышли мы на 8 тысяч литров, ну 8,5, вот надо достичь этого. Комбайн içinde yemne gerekli bakteriyalarının ilacılanğan aparat var. Bundan son yem basıla ve gerekli modellerinin doldurula. Bu alda ziyade süt olmağa imkan verecek. Bugün Jurchi rayonunda 6000'e yakın hayvan var. Onlardan 2400 sığır sağıla. Bir sutkada onlar 80.000 tonna süt берелер. У нас общая численность земель 4300 гектаров. В условиях суходола, где в нашей зоне всего 350 миллиметров это годовых осадков, мы выращиваем только грубые корма, то есть то, что не можно завести. Это силос, это сенаж, потому что завести его, такой объем на 3000 голов это невозможно. В сутки комплекс потребляет 200-220 тонн корма за сутки. Jurchi ferması Kırım'da birincilerden sırasında yem hazırlap başlandı. Bu vakit devamında onlar yaxşı neticelerge eriştiler. Bu sebepten sığırlarga 1,5 yıllık yem hazırlandı. Сегодня можно сказать, что Крым вступил в фазу заготовки сенажа, силоса. Сенаж мы уже закончили, выполнили на 104%, сена на 107%. Наша задача заготовить 70 тысяч тонн. Заготовили 18 тысяч тонн сегодня по Крыму. Я думаю, что в течение недели, максимум 2, этот вопрос будет закрыт. Көй хожалық визирі Андрей Рюмшин айтқанына көре, бүгін Қырым озыны емнен 100%-ға темин ет. 2019 сене ем азырлануы бойынша en яқшы еллардан бары олғанны қайт етті. Мухаммед Зикриев, Свиля Меметова, Магомед Нестуров, Милет үшін. Русия Қараманы шерифіне Ахмезжетнің Борчоқрақ микрорайонында 44-ші мектепке Русия Федерациясының Қараманы Қызыл Байрақ орден кавалері Алиме Абдинанованың ады берілді. Бұл қарарны Ахмезжет шер шурасының 114-ші сессиясында қабыл еттілер. Мевзыны Эльмас Аблакимова девам ете. За 26 решение принято. Ат терелюв тедбірі Ахмеджетте Девлет шурасын невбеттен тыш сессиясында кечірділер. Мектепке Алиме Абдинановның ады бермек ғайысы этап 2018 сенесі доған еді. Все началось с того, что к нам обратились родственники Алиме Абдинановой с желанием присвоить это имя. Это решение было вынесено на совещание трудового коллектива, и 120 человек трудовой коллектив, из них все проголосовали за. Заветной мечтой юной девушки было поступить в институт. Она хотела бы стать врачом или школьным учителем, но этим грезам не суждено было исполниться.
Улуу ватан женке деверинде 43-чү сенесынын көзүндө Абдинанова ишгал этилген кырымга тушту. Истихбарат группасы теркебинде Осовет командалыгынын вазифелерин бежирип, алман ве румын ишгалчыларыны акта малумат топлайды. 1944 сенесынын февраль айында группа тутулды ве онун азалары апс этилди. Каты ве девамлы соргулардан сон апрелдин 5-нде Алиме атып өлдүрүлдү. Наша мама всегда рассказывала, мы с самого детства знали, что у нас была такая Тизе, которая совершила действительно подвиг, который не каждый мужчина, может быть, и выдержал бы эти пытки, которые перенесла она. Для нас это очень большая гордость. И спасибо всем нашим руководителям, которые поддержали и дали школе ее имя. Бу мектепте балалар билингвал шекилде, яни рус ве кырым-татар тилинде тассыл алалар. Енді бу ел кышта исе элял системасы боюнча аш суу тешкил этилип башланажак. Мектепте улуу ватан женкиде иштирак эткен караманларынын шерифине Арби Шан Шурет музейи ачылажак. Я надеюсь, что тот музей, который мы планируем открыть в ближайшие дни осени, тоже заиграет яркими красками. Дабыр яни кирсетилежек шей бу Амет хан султанын шайынлері деп адланган кадет сыныфы олажак. Бу балачыклар мектепке махсус урбалар кийип кайтнайжаклар ве айры нормативлерни тапшыражаклар. Кележекте олар граждан учагы зенаты боюнча окумага кире билелер. Эльмас Аблакимова, Эльдар Заитов, Миллет үчүн. Скальпельсіз адамлардың жаныны құртармақ. Семашка адына кардиология диспансерінде инновацион операциялар кечіріле. Земаневи технологиялар хирург экимлеріне насыл имканлар ачқанақта мұхбирлеріміз білелер. Операцион маса үстінде 65 яшлы Ахмежит Сакина. Семашка хастаханесінің хирург екімлері ағыр амелиятқа азырланалар. Хастанен қысқа субет. Хирург Александр Никифоров хастаны тенбейлей. Амелият наркозсыз ве скальпелесіз кечежек. Неприятно руки будут, надо потерпеть. Хаста юрек етіжмемезлігінен чекіші. Оның яшындай наркознен юрекке амелият yapmak хaflıdır. Адам dayanması қиын. Onun için қырымлы хирурглар эндоваскуляр хирургияны kullanmağa karar aldılar. Baştan koronografия yapıla, рентген yardımının kan sistemасы teşkirili. Bu angiografik kompleksiz iş bir endovaskular ameliyatı geçirilmey. Rentgen yardımının хирург kerekli kan damarını tapa, onun içine mahsus aparatnen ilaç yiberile ve operasiya geçirile. Bir kaç dakikadan son ameliyat yekimley. 2 günden son nefakacını evge yollayacaklar. В данном случае мы видим полную проходимость церебральных артерий. Endovaskular tedavилевнен yürek hastalıkları olgan hepsi kırımlılar kullanabilirler. То есть пациент практически через несколько суток может быть выписан из стационара. Представляете? То есть через час у него восстановились движения, восстановилась речь. Через 2-3 дня он может переходить на амбулаторный режим лечения. Это же здорово. Или 30-40 дней лежать в больнице, да, с различными лечебными физкультурами, реабилитацией, а эффект минимальный. Скальпельсіз ve narkozsыз боле бірінші ameliyat Rusiyada 10 yıl evvelisi geçirilgen edi. Endi bu usul aman hepsi Rusya hastahanelerinde kullanıla. Зависит от этого жизнь пациента и еще очень много ресурсов на это затрачивается, поэтому право ошибки здесь отсутствует. Поэтому долго приходится готовиться, да, ну, чтобы правильно начинать и дольше работать. Семашка adına kardiyologiya merkezinin хирург hekimleri yıl devamında 2000'den ziyade ameliyat geçirdiler. Gelecek sene dispanserde da 2 angiografik kompleks peyda olacak ve böyle tedavilevni almak da yengilce olacak. Ayşe Şulakova, Diana Bekmambetova, Dmitriy Nizavoy, Millet üçün. Кефе трассасындан Карасу базар районының Кокташ көйнеже олған yol қысмы 45 миллион рублиге тамир етілежек. Бұл афта Қырым Жұмхуриеті араба yollar қызметінің мүдірі Александр Нефедоров кележекте асфальт төшележек ерні тешкерді. Ишлер хавсыз ве кейфиетлі араба yollar адлы милли лейха амелге кечірілі черчевесінде алып барыла. Зенаддашымыз Мухаммед Зикиряев яны технологиялар ақтам тариф етежек. Кокташ қазабасында yollar ичбір вақыт yok еді. Ветек ярым асырдан сон yol құрылып башланды. 15 бинден зияды техника нұсқасы. Чешет машиналар, işçiler ратланмаға вақыт тапмайлар. Объектіні августның сонына же екінлемеге планлаштыралар.
Олажақ yolunun temeli Recycler деген машинанен азырлайлар. Бу асфальт төшеген арабадыр. 30 тонналық машинаның дүмені башында Роман Колесников РКШ энді 5 жылдан зияде бұтын Русияда yollar құручылығынен оғраша. Алман асфальт төшеген машинаны айдамаға пек бегене. Кабинаның içinde кондиционер çalışа, әршей автомат шекілінде япыла. Эта машина смешивает цемент, воду, щебень, грунт. Старый асфальт не выкидывается, а перерабатывается в новую дорогу. Безотходный вариант. Кефе трассасында Кокташ қасабасына же yolunun uzunluğu 3 километрден зияде. Я думаю, в течение 2 недель будет закончено полностью основание. Потом необходимо дня 3 на как бы стабилизацию этого основания. Подсохнет оно, и можно будет уже где-то через 2 недели будет укладываться асфальт-бетон. Шымды Қырымда эпсы yollar заманеви технологиялар бойынша құрула. Бусув ресайклинг системасы. Сперва идет бункер, в котором приготавливается специальная вяжущая, специальная эмульсия, которая впрыскивается в основание. Дальше идет самый главный механизм, это ресайклер. В ресайклер подается это комплексное вяжущее, подается сюда на барабан, где происходит перемешивание существующей автомобильной дороги. После него выходит уже разрыхленное основание, да, и его прикатывает кулачковый каток. Бүгінгі күнде кезлев yolu 75%-ға азыр. Бұл yol қысымының фиаты 1 миллиард рубледен зияде. Объект құрылып біткен сон, yol 4 yolақлы олажақ. Теперь до окончания курортного сезона работы в пределах проезжей части осуществляться не будут. Будут выполняться работы за пределами проезжей части, это переустройство коммуникаций, какие-то местные проезды будем делать и работы по искусственным сооружениям будем оставлять. После окончания курортного сезона 15 сентября мы приступим дальше к работам в пределах проезжей части. 2018 сенесінден 2024 сенеге же Қырымда бенден зияды километр yolunu тамир etmege planlaştırалар. Капиталь тамир 2000 километрге япылажақ. Малия айрылывның көлемі bu devirde 14 миллиард рубледен зияды oldu. Мухаммед Зикриев, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Қырымда қарпыз мевсімі башланды. Ярамадамызда бұ емішінің онлар жечешіті асырала. Пішкен қарпызны сечув қайделеріні де білмек керекміз. Бойле сырларақта Невбетекелев қамызда сөз юрсетлежек. Қырымда июль айының сонында қарпыз мевсімі башлана. Бақча өсімлігі Ярамадамыздың әр ноқтасында сатыла. Амаль 5 жылдан берлі Ахмедшит районында қарпыз сата. Бір аптада 3 тонна қарпыз сатыла. Айта ки, бұл ел қарпыз мевсімі яқшы олды. Работаете напрямую с фермерами, да? Фермерами, да, с полями в основном. Выгоднее, чем покупать у перекупов. Әркес сепген ешіл yolақлы қарпыздан ғайры башқа адеттен тыш чешітлері де бар. Yolарның әпсі yolақлы дегіл. Лунный адлы чешіт тыштан ешіл, ичі исе сары. Урлықсыз қарпыз даула, адамлар оны пек севелер. Қырымда умумен бұл мейваның 30 чешіті сачыла. Самое популярное, огонек, потому что его знают все, его довольно многие пробовали. Шаман Оскар и немного бессеменного. Роспотребнадзор идаресі қарпызны тарладан сатын алмаға тевсие еті. Әсанен бұл Қырымның шимали ғарбінде ерлешкен тарлалар. Егер бойле имкан олмаса, қарпызны стационар ноқталарда сатын алмақ керек. Еміш топрақ үстінде дегілде, мақсус рафларда ерлешмек керек. А что касается уже приобретенного арбуза, когда вы его принесли домой, то нужно обязательно, во-первых, вымыть его снаружи. Если вы не разрезали арбуз и на вид видите, что цвет, вкус, запах вам не нравится, то такой продукт, конечно, лучше не употреблять. Шымды санитар-гигиена лабораториясында қарпызларының 16 нумунесі тешкерілі. Оларының арасында нитратлар нормасы қарардан. Артқач алған сою yok. Сам период пробы занимает 10 минут времени. Мы ее измельчаем, готовим 2 параллели. Вот у нас первая и вторая. После мы приступаем к измерению. Бақча мейваларының мевсімі да 2 ай девам етecek. Бұл вақыт içinde қарпыз ве хавун севгенлер, оларыны тойғанже ашамалары мүмкін. Руслан Минаев, Асан Зивадинов, Аким Бекиров, Рамазан Левапов, Дмитрий Низовой, Милет үшін.
Ахмеджетлі Эмин Сефершаев халқара Юнан-Рома ярышының ғалибы олды. Турнир июльнің 24-28 күнлерінде Ақрусияның пайтақтында Минск шерінде кечті. Бізім семедешіміз 55 кило чекі категориясында 3 раунд кечірді. Эпісінде ғалибе қазанды. Кергін ве ағыр күрешті Сефершаев Израиль ве Хиндистан барытларыны еңді. Бұл турнирде Русияның жима тақымы юниорлар теркібіні тақдым етті. Умумен бізім спортчыларымыз 10 медаль қазанды. Ярыш есе олимпик чемпионы Олег Караваевның хатыра күніне бағышланды. Анда бұтын дүниядан 200 зияде күрешчі топланды. Бұл турнир Эмин Сефершаевге Русия жима тақымына кірмеге имкан берді. Енді о Авропа біріншіліклерінде ве дүния чемпионатларында иштирак ете білежек. Бұл нұқтада яйынымыз соңына етті. Мен сізлерінен сағлық башам, ей ақшамлар ве евлеріңізді әрдайым сыжақ мұйыт үкім сүргеніні тілейім. Көрішкенде.